la vain ni som ti le pakwa November 2025 ania Kozol District Rifle Association le V3 silai dor tang kopina competition an siam tur sim turin aizol la tang hai V3 team takanan kalandia aizol tang hian ni motor patnin ni paruk ganin zui chaudon ania lim taka hun kan pan theina tur hei tuna hian aizola dar li le chat ve ania khozol panin an kaldona le lan antumani bongkona thingpui kan in zo chian ia lung takin kan chuak tura ngayang selling phai boka petrol refill mek ani pite saramsia ta chunga hian vente a omboka vente nu me na nuama ti tura ngaya petrol an thun mar le peng ponga malam panin tlan le wang don Saitwal district kan lut don to a selling atang tuirini britsa zunram kanan thiar lokadi ai kumina tiang em kanin mu ma poi kala selawe zingka kara tian Philipa kan mang chawel me kani nuam don khop mai jin kong nuam tak tur ani tuirini bridge vat sitlang boksi aman nuam ra ba Kozol tenna duna hian kilometer somthum borve lo ma kan tuang bukai dariat dar kwa vela thleng tura in ngai kha dariat vela kan thleng dom dei me ai khop mai Kilometer som hit pakwa le ai win ti som ni pakwa khasom pakhat sang ni som ni panga kon zarfi la ke diare tenan composition hoi hot na tur hun chu kan thleng ta a rizol la matangin hei nain buat sai mek setup vel mek a tilai hian SRMC te le puma puya MRA president te anoma ani hi MRA president te hi ni zan laman lo han riak chho to he hun mang pui tur hian ni khol lian tur ani a tilai muna hian event
hi panga om don na 10 meter or 20 meter ulbun mupui tile 25 meter Indian PCP te bench rest chuan 40 meter 17 on bench rest turani boka 50 meter open bench rest ani boka heng ho hi air rifle category tur 10 nia ti chuan .22 LR manager in ka sia ka hi hi om don bok ani anuam don khop mai mun mai na zo boka hei tilai hi runs competition nei na tur munania sutar tam takanon kal khom tura ngai la him om tak man kan tum don ani tuna hian dar som le achan ve la ri lo dewa ei function antana MRA president Puma Puya party or tira tuna adot lea lo or tur hi kan advisor MRA advisor ania the chuan V3 lamatagin PMC ya party or tir boka the chuan ADRA Aizawl District Rifle Association lampang atagin Philippa Kangwal Philippa or tir boka ai tuna hian kan soidu chu hemi tuna kan function lai hian kan sound hi alo thalo tlat maya chu tuna hei ina thiamang tokin tiang hian kan han voice kan han da thalen ya kan ote ti chuan apia hianin midangin anon la katangin WhatsApp menon thona chu kanon datel bok don ania in purobata heng te thleng hianin an ma ni ruai chua vek hi an ni ti kha kan han soilia adoda PMC a omem heta PMC hi V3 Arms nei tu ania chan Maria khwan an oma ni Art and Culture Directorate Art and Culture Office thanga khwan an oma doran nia voina min sponsora an chunga hian kan lom ma voina thlen theina a hlot lin na hi an kut liau ani ti kha kan han soi bokani saklang duwa kan ma the ber po kha atluk pui thuak to he kan thmoya samphai lampo hi an ti tharenga kim maya cooperation da thama da tanan lak le deu chu angai don mani khazol lam ina he ti khopa man so na tanan lak azara hian thei top lo chho ve turin emareng pon kan ngen ani ne kan thria dang khan hey KDRA hian hilaya competition ro pui te abot saidona categories nga antidona he hanen rim po hian ro pui ni amun ma hanenila arembok azawbok amar zu heng hi an mani pualan tan nilawa heng hang thei tur po hian har sat na chitin ren in Khozol district chunga ruat atang kon DC ate hilaya sarkar atang te kon phalna la ka ngai ang ti kan ringa heng te ti fel veka nimina kan lo thlen limin heta kan tlan lu kala tatlang khatizat allo thei kha allo kan tia mu anuam hi kan tie memani he kan patron tenen pon tin ni chin khan a soi ta ka soi lawang ka te soi fo hi nu lo mara chu thang ni lian kan lo vena hania Mizoram Rifle Association a po hen kala soi fo thina Mizoram Football Association a he pu huai te ten hian chu tian chen kan lo to wa hen soi lo thei lo ania ya V3 enterprise silai dor te nen tang kopin ke diare in shooting competition ro pui tak maya han huai hot ania kami chungchang a hian ani kan sar MC a hian trong kam te ka thiam lo mai tin nge ai o turin miran som ania chu wang chuan tilai huna karon ding chuak ve ania hei KDRA Khozol District Rifle Association te in tho ho na le in malak na ro pui kan ti in hlimom don lein kan ria tilai huna competition hetiang huai hothi a hau tak zia le boi thak zia chiang tu te kan ni ve thina Aizawl district lama te po vai tam tak kan lo ti thina ro pui tak ti te a har thina le shooting sport dang te ne na in an lo na hi tam tak om ve a tilai huna chu silai hi
competitors ten kan han kal khoma kan han ka pa ka zo to hi chuan midang kap te hi thlir reng pe te hi alo ni lova chuwang chuan midan kalsan le duak thina khwar chang te po hi om thin ani ti te kha kan soi dua tin tilai huna v3 lam ai o hian hatiang ege ni tho ho na thazok nei tura partnership an siam thei hi kan lo em meya ni v3 hi soita kan kha chan mari khuan an oma tuna hian competition an tran mek towa helai hian v3 enterprise te chuan stall an honga tu zok song thu zok chu a riat lo voi ni anga hi chuan tiang ai chuan thu zok jan be kan aknal mai ni vente lukhum parten an so nice khop mai ki te v3 crew an silai ka na ka lo wa na lo wa ti theyan ni lo wa he ti lai mu na lai hian zo hu na entry kan ti na bula hian kan tam chuak ka nga kan tam chuak hu chu et tu ra ni meter ka aka kami range 50 meter range ka chu bi dang kan puan le do na wa ania open side open hei chu ket caliber ten ka purin 0.22 heng mi te hi le 17 ai ko zok ko ka aman ngam ani lak thayang kami range big a hi chuan wa lal chan chuak kon za hian competitors ten an kap me kan hi a heti lai hian safety measure an ngai poi mo khop maya silai tunna an lo da thlap maya tilai hian tuman silai sirvel a hian fair arms bi khi lekwal oi ani lowa la hian competitors ta mama ya heti lamami tilama hian 40 meter 17 open tilai hian kol kul lama tangin hen vice member pugos pela ron lang hlol maya competition ti phui si khop mai en category angai ka don 25 fa le te na le medal lavek ro ani hi medal hui le trau don ni hei 10 meter open side dia pip side ani hei chu hei hi tun din huna hi chon hei hi an vai khat ka da tur da vek ni na lang he mi silai bi ka hi an kap ka thiam hel lom khop mai silai competition hi chu chomhala mai chuan mi kan thane ngai vak lawa khoi huna po hian tlang puin chon hulam hi kan buk du hun ni man hun te lo ni thina non kal bel zel tur angai chen thi te lai hian entry counter an honga suaya MRA lama tangin suai le puma pu te ki sar zawrama police sutar po lo lang hol boka Arlal siam moya a omem 25 fa kap thayem le tuna hian ulbun an kap tran to don la bun kap ho kan thirang ulbun hi main event turangai ne tun competition a chen en cha kom ber don ni kap tur hi khosang sang tang khozol district
ตัวกันแต่ติแต่แหละคุณสักสังกัดนี้รักกับเทียบหัวน้องกัลคองนี่เนี่ยบนที่25 meter นี่target เตะครบฮาร์ดนี่มันได้จัดละหมาเห็นดิวตี้กันเอาเว้นกรอบชาก็ทะลุลุตุเขไปโอ้อันดิกโดนเลยอ๋อสกอร์ทุนนะพอ75 meter Quý mệt mệt khóc mới số tay số tài cái tên nha
tu na hian lo man simna nei le mek tur ania ti chuanin tuna lo man hasaber tur a hi an semlai mek tur a hi 10 meter pip side ania lo man pakhat na dong tu hi puma huwa khozol dar ngon ania ani hian certificate le puisa fai cheng sang khat zanga le v3 t-shirt adong ani chuan panhi na hi pu gospel kol kul sutar ania ani hian puisa fai cheng sang khat loman patina le certificate le t-shirt adong bokani chuan pathum na hi purin puya ania tual pui khuwa ani hi a ho manga ya wangin a hran pa loman hi pek ania ti chuan kan t-shirt peka hianin v3 t-shirt khania anu te bula hianin Khozol District Rifle Association 2025 shooting championship first position second position third position tin ain sukal boka chuan lo mandong te hian certificate le puisa file le t-shirt andong ani tuna lo man simlai mek hi 25 meter bench race ania lo man pakhat na dong tu hi pu rin enga ania tual te sutar ania chuan lo man pahni na dong tu hi pu siam moya arl siam moya ania chon chim sutar ani hi chuan lo man pathum na dong tu hi pu rasang liana chon chim sutar tho ania soitong khan an ni hian certificate moi takle v3 t-shirt le poisa fai loman pathum na hian cheng zanga dong bokani tuna loman an semle tur hi 70 meter 0.22 lr manager ania loman pakhat na dong tu hi khozol sutar pu tomi lalram ruata ania ani hian certificate t-shirt le puisa fai cheng sang khat zanga adongai loman panhi na dong tu hi v3 sutar arla lom kima aizol lampanga tangin ania aizol republic a cheng an ni tin loman pathum na dong tu hi pu mc dal chungdunga v3 sutar aizol lampanga tang thawin ani kun nuam tak kan han banga Khozol District Rifle Association ten zo takin min thenga hun nuam tak kan manna chunga po lom thu kan soi tak me wani voina hian Mizoram hun sang khoso matangin infamy shooters za somthum pani an pungkhom boka ti chuan tuna hian 50 meter bench race loman an lo semle dona loman pakhana dong tu chu tomi lalram ruata pu tomi lalram ruata Khozol ania ni hian certificate le t-shirt te puisa fai nong bokani loman panhi na hi puma huwa Khozol darngon ni poi loman ala nem khop mai chuan loman pathum na dong tu hi pu pc lalbiak moya chon chim ania ni hi kan lom pui tak zet ani tuna loman kan semle tur hi 20 meter shotgun ulbun in kasiak kha ania loman pakhat na dong tu hi pu vanin moya ania mun cheng sutar ania ani hi chuan loman panhi na dong tu hi Khozol sutar pu rosanga ani bokani ni poya kap thakop mai
ติจวนลมมันปฐุมนะดงตูวันนี้ติเราปุยตัวปูโอปีปูละลมปุยโคโซลสุตร์อันนี้บอกลมมันนี่อันลมปุยNovember ni somni pakwa sang ni somni panga KDRA shooting competition abu saya keini V3 Enterprise te thopuya min lo som hi kan lom ema min lo don sondana hian kan lom tak mewa khodaya min lo buakin tuk chuan le zanria tui tak min lo buat sai sak boka kan phulawa min lo don sonna hian keini V3 Enterprise te chuan kan video kal tanga thinlung taka lom thu kan soina hi min lo pomsak turin KDRA foi tu te kan ngen tak mai wani he competition na shooters lo tel zong te chunga po thinlung takin lom thu kan soi poke Kozol District Rifle Association hi luang taka kalzel turin du sakna sang ber V3 Enterprise chuan kan hla ne kan lo me